Ćao svima, u ovom klipu ću vam pokazati neke osnove u Sony Pro Vegas, to je program u kojem ja pravim klipove. Prvo što treba je snimati program i neki snimak. Ja ću ovdje staviti, upotrebiti moj intro novi. Sad, kako to radi sve? Prvo ćemo da idemo da vidimo kako da ubrzamo video u Sony Pro Vegasu. Znači, prvo što nam treba jeste video. I sada kako? Na primjer, ja hoću da ga ubrzam do to odavde, kliknem S, sve do kraja toga da je počinje na subscribe. Tako dotle. Hoću to da ubrzam. Kako to radim? Držim CTRL, vidite kako je bez CTRL, kad stisnem, malo povučite tamo i evo, to je to. Idemo sad kako to izgleda. To je to što se tiče ubrzavanja. Samo što sad baguje jer mnogo je brzo, ali kad se to bude renderalo bit će super. Znači to je bilo to što se tiče ubrzavanja. Sada, ako hoćete stavite neku sliku u nekom uglu gore, treba vam slika, znači evo je moja slika ta. Samo što nam treba da bude prva gore. Znači prva gore treba da stoji ovako, tako. Idemo sad na kropujemo, pa onda da uvećemo ovako. Malo se udaljite, scrollite na vamo, onda što više, jer vidite što više ovako, kao povećavate ovdje, onda će biti manja. I sad je prebacite u komu vi god hoćete uglu da bude. Znači možda je rotirate, možete tako god da radite s njom. Sada da vidimo dalje. Izvinite. I ja opet. Malo sam se bio prehladio. Sada, onda će da traje ovako, ide intro. Onda stoji tu gore, to može bude dobro za logo, da bude gore vaš logo. Onda kliknete tu da vas prebaci se subscribe-uje. Ovdje ga povećate. Sve s njima radite šta god želite. Možete i da ga izbrišete. To možda pogodne, na primjer, kad pokazujete, snimate klip rame gore kako se menja i sad one polugice kako izgledaju. Jednostavno ubacite ovdje to i evo, možda smanjite, da kropujete, da smanjite i da to malo bude ovako, da se to vidi malo niže, da to bude malo manje i tako dalje, možda bude preko celog ekrana. Jednostavno sami si tu igrite. Sad da se mi vratimo ovdje. Dobro. Sad šta nam treba isto? Kako da renderujemo neki klip. Znači mnogo vas priča i tamo ulazi neki gluposti, ali evo najbolji način. Znači renderuje se, stisnete ovdje tu do kraja ovog i vučite na tamo. Onda idemo file, render as i sada vama će da bude uključeno, ne znam nija šta beše, nije ni bitno, ali vi tražite Windows Media Video. Tu uđete, nije audio nego video. I sad idete ovdje na, kako snimate gameplay, ne bi bilo loše da uđete ovdje na 720 piksela. A ako snimate neki tutorial, ne web kamerom, nego običnom kamerom, snimate za ventiranje memorije, neke gluposti, stavite ovdje na Full HD 1080 piksela. Znači ja idem sad ovdje i sada da napravimo taj template. Ja sam napravio moj, zove se 720 piksela i sada imam mnogo podešanja koje su promenjena. Znači ovo je isto bilo, ovo vam je isto, mada vi možda stavite i 95, ja ću da vratim na 90. Bitrate, ovdje je malo bitno više. Ako snimate gameplay, nije bi bilo loše da stavite 3 na trojku, jer ako tako budete stavili na šesticu, bit će vama, na 6 će vama biti, ali vi stavite na trojku ako snimate gameplay, jer ćete završiti sa 3 gigabita. Video će biti 3 gigabita, znači treba da stavite 3, ako snimate desktop može i 6, nije bitno, ali 3 je za gameplay, ja ću sad na 6 jer mi je to intro i veoma je kratak. Idemo onda ovdje sve isto, sem ovdje će biti
ovako use project settings, ali vi stavite ovdje samo na best, ovdje 3D mod ništa ne dirajte i idemo ok. Čak možda stavite neki naziv gore, napišite kako se zove, bla bla bla, ne pričam mnogo tu. I evo ga, idemo sad ovdje, idemo render, yes, opet, i sad očekamo da se on renderuje. I evo nas, znači kad se to bude završilo idemo u open folder i evo ga. Sad kad uđemo ovdje vidjet ćete snimak. To je to. Znači to što se tiče tih nekih manjih sitnica. Ovdje možete istražiti puno toga, ima da radite ovdje, da se zanimate, da tražite. Ima svašta ovdje. Znači baš je dobro. Što se toga tiče, to bi bilo to. U sljedećem klipu ćemo možda pokazati još nešto u Sony Pro Vegasu. Tako da vidimo se i čao.